muraho neza bashu muze dutemberane mu muhanda w'Ibugesera. Uyu muhanda rero ni wa wundi ukomeza ugahuza Butare, Nyanza ya Butare ndetse na Bugesera. Murabona n'umuhanda mwiza uteze neza. Ahangana ni hahandi iyo ukomeje nyine ugera Kibugabuga nangeruka we murabyibutsa. So mwandi kugenda rero ndavuga ntifite assignment menshi ngomba gukora, reka nkora imwe basi ngabanye, ariko nkomeza kwinjoyinga umuhanda wa Bugesera guys. Na hanu heza hameze neza, imirambi imeze neza. Oh my god, ndahagutuye. Ibazo bayo utarahagira ikibanza, waba ufite ikibazo shakisha kuko ewana n'ubutaka bw'umugisha. Murabibona guys. Abarundi bakunda kuvuga ngo mu Rwanda ntago hera, ntago bagira ubutaka bwiza. You see guys, you see Rwanda of 1000 hills. Hano rero naringeze ku kiraro ndi kuva Bugesera. Yes, ngeze mu mujyi wa Kigali Kicukiro Gahanga, ndakomeza ndi enjoyinga. Guys, Rwanda is so beautiful. Hano rero murabibona naringeze. Ese umumana yanjye bamwe bavuga ngo ntitweza, mwabonye? Nibagiye no kubereka uburyo Ibugesera bavomerera no muzuba tukomeza tweza, ariko nzabibereka ubutaha. Hano rero naringeze ku amaboberi ari ni Kicukiro nyine. So muri kubona amaboberi se murayazi, nico kibazo. Hano rero naringeze mu rugo, ndavuga ntereka mfate aka video gatoya nduhuke mu mutwe, then nkomeze gukora akazi, nkomeze gukora assignment narifite na video zo kweditinga nyinshi. Thank you guys kwa nanjye, tuzasubire ku yindi vlog. I love you. Subscribe.